Cold wind blows, the face is aching. Every step surely undermined. Got caught up and tried to explain it. I'm moving love, I got my power. Joyous now, a matter of concern. Once again, I'm on the same track. Purple lights, a bunch of ladies. I wanna go away. Bai, bueno, indie rock, garage, 60s, purbet de Sonics estilue, distorsinue, teknika askorik ez daku teknika askorik. Musika divertidu jantzan itxeko da buru mogiteko, no pasateko, beste barik. Ba, influentzizek hauri, garage rock, 60s, sarrak, The Sonics, The Kings, alako tipue, gero Black Keys bebai, Black Rebel, Psycho Club, alako estilue, da gero batzutan Julio Iglesias bebai. Bai, balada En el estilo. Estilo. Gomine buruan. Hau historiz erreza, Bermion zuten zan dut orain da, hainbeste urte, da gero Bilbon bebai, da Inglaterra juntzanaren ikasten, 2009 zen, da joan ezetu nahen jai baten, Ginebri iraten, eta joaneko gintzan alako disko batzuk eta sintetizadore bat, eta pentsa gendu nitzi musika elektronikua, alkarregaz, zauen funtziona, ni gitarra bat hartu nagoen, hasi nahen kantaten, eta joan hasi zen ritmo gitzen. Ezetu ginen Southamptonen, ikasi gendu lekuen, da gero bera mudezan Midlandsera, Birminghamera, eta ni Londresera, da gero Londresen geratzen zen garan ensaieteko, da holan sortu zen. Hasik eran asteburuk pasateko alkarregaz, da ondo pasateko, da gero ja burbet zeri joa. Cheeky Bastards da golfo... Sí, es como niños golfos. El nombre viene porque nos dijo en el trabajo un jefe mío, un día me dijo, Joan, eres un Cheeky Bastard. Y lo comentamos con el show y tal, y dijimos, hostia, el nombre mola, y se quedó así.
Bai, txiki bastez da esatilez jo baia pillo, baia kabron, edo alako zuzen. Orduan txiki bastez hori da, beste barik. Beratxiz bostetara oso formalak. Londresen ez dau espezialmente ondo. Inglaterran berez rock and rolla hobi hau da iparraldian, Manchesteren, Leeds, Newcastle eta alako lekutan. Londresen oso gaz dauz, lokalak oso alkilerkarutako ja, orduan joteko promozioan fuertik imi daubia, eta asko kostaten da, talde asko musik itxitzen dabil, eta orduan esenie dau, bai esenie dau oso fokalizeta en plan radizutara eta holan. Gizau lokalatan jotina baino. Bai, iparraldi nobi hau dau, Birmingham hasi de orain oso fuerte, eta, bueno, hobre, Bermion baino konzertu egizau daz. Bai, bueno, ondiz gizau denporan. Eskerrik asko. Azkan biera Bermion joan agonaren, amara urte, amena. Madara legun bat. Eskerra, bere semanan dori, a Sergio li gana etxik. Bueno, ondo pasa. Uroko kanti, maitasun
viniluk saldu, vinilo politxek diez, 7 pulgada, promozio ingu, thetchikibastards.co.uk da website, .co.uk, eta aur salduten duz, Sí, eta Instagramen be bai, no? Sí, si nos escribís, los enviamos, o sea, no... Bai, eta bueno, etorkizune, seguramente ja badakuz abesti barri batzu, beste EP bat atera, eta dakuz bi taldegaz gabiltzez orain berbaitzen eurek azitzeko turbet Inglaterratik. Da, horikoa jaten badan bori, eta gero besteleko batzutera mobidu. Batez be Europara, Berlin, eta Alemania eta Frantzi, gehien bat.